Ada di kamar. Ya. Bapak ada lagi ni nala saya kita nala itu tulai lang. Ya. Ya tulai lang dito nala lang dito no. Susido ka kamu kilau punya jawab batu. Ko nanti na surabaya bisa kami. Apa lah kau Patrick Konju?
Assalamualaikum pare. Iya. Oh, nah, bagiannya Ya betul seperti itu ya. Mau kamu kolektif itu? Ya betul. Oh apa kita nanti? Halo guys.
lah. Disangkan karena malah ada ada saran kan dari pasulan yang orang tepung. Tepung terus minta tutupan lada nih itu tadi. Iya, nah ditolong pemanasan tuh. Apa tuh? Yang nasi siapa atau sambal juga mandi lem dong. Dia bilang sambal tuh. Saya belum mandi nih. Dadah dulu, dadah. Dadah. Ini main efek. Iya betul. Cuman minta apa? Oh, di sini. Ada salah pemalam. Sama-sama.
tinggal tak kos. Kalau ada sendiri yang mentolok. Tapi mana ada kalau mentolok mana? Betul ada mana ni pun. Yo. Lagu ni sana di sumber apa? Kailan may kakalawas ito ni sir. Mana pero penting. Man kamu ko din. Makna lami tatabena olo makaraena temai dandanan sangka lami simana tingayo malabina temai dandan palelean temai to nenek dinai mekutana rorong miosik tanda masiang kebendan di dandanan sangka ketunan nangi temai dandan palelean lako olo makaraena toritanan karua to ganna siak paran toron to parenge tungkasananna tu mandak mesalialang tu tun mak kambuno sanek dawote panito disembang maka limakna kukua tabe lako to sitarana kalumen laulangi to sisaladan sangka turun di mintoen maka limakna lako anggena temai tositai kambit temai te bisenara lembang tosisaladan temai te bisena lopi lante tangana tondok lante mak lipu ditarik terwanto mak parentah tungkasanganna maka limakna kukua tabe adak nate tondok te malinna te pangleon sangka nate mak lipu ditarik te malinna kukasiri adak na kukatumpaka dandan palelean na kusupatian maka limakna kukua tabe angga kalando kaundik lalambak lakayuanak maka limakna angga torang pemasanda malotong tutun mak bilante dirame lante ma'al loto temo lante kulla dirande lulangan kikua tabe rokote babangan na kamarintinan simandiong te parantak kandaurena kamarandenan tabe roko pos 1 kedem itu karcis rombongan itu ni pamale ni mai ate katongkonan ia matu rombongan na siama mak rara daya merandam batu rombongan na bati pong elle tagari tanete totu rarabuku la sakak tamate katongkonan si turut te kendegenalo si panglolaban telangana sulona padang kalua pada lati bungkak randan di kuduku pada lati kok kak buah kantong kak dilila kulangan te tongkonang kada dao te panito pa ulelean umpatuk tun kada nenek bisa rato di potau bunga kumu ada na rempo tanah ada na nenek ta dak na lodang susu peuman sangka to di potau bunga mandak dialon ni mamma bintin di tulamben ni tang malilu tindo maka limakna lago kita to nalilik padang di lepongan bulan tarik tikuran dan nagonting nama tarik kallo susi te allo di pemarasan tente kulla ditingayo ilako tang di pasaliana rinding itu allo mangka di bokok to kulla mangka di pelenduk kumua makamban temai sarak yolubak bana lembang
manapak temai pempatuan diolukoli koli rara apa inang tanglata bela lata tanan ni boko o tanglata kulle tamboi masua sakde temai lalanna kamarintinan tetena kamadandenan ia mora ulang rarakna solapanna bulayanna anta rampo tamate kamarintinan tatutun tamate kamadandenan umpati tengka lentege maringanna pasoyan tangame kata kakna rampo lembang tamate kamarintinan tutun koli lante kamadandenan pusuka nana detek karena bunuh nasolalon toko telelenna bating nami tunda mama laku bangun banuan tamario namiru yang atau matindo laku tadon lu akata po untong koni allo leko na unesungi kulla sumulena rampo si pakatana tanah bating itu tun si parak darak daun nesung nagi gua dibungka sang ruang rindingi lante garuga ampu lembang dikilang mosang suke manang ngabanua lante barung-barung di pamadatu dinai umpati kembong balaran nampak nato mas sanda malotong dinai umpaku mararga rantian tuyun nato mak bilante di ramme kapuran pangan laun tete malangan sangka na pelambaran di baulu inang susimo adakna kalambunan tulak temo sangka na kabutuan nalo kesiru akik nalandik ketengkik na karatui kumua adakna lulungan lumo odakna sampuang tisigite may adakna nenek ta sangka to di potau bunga mandak medialon ni mama binti midi tulamben nitang malilutindo nama rasamo toma raputallang rakdan to sang kaponang umpo kada kakek deran kumombong sang tiang karang lau randara pulawan na temai kaliling bu turisundong rangki ombok dianginan patung kata patak pai mata lindo mau sanda lindona tiumbak mabatu rupanna inde toma raputan lang anggato sang kaponan nau luming katuman numbating menteng kana kabuk lolongan wai mata magasa-gasa rika penteng kana mabanda pasoyan na magasa na bumbum bating mabanda na sarombor rio-rio ay batang di kalena tumampa mo bisa ramisa bungan na yung may tondon to batang na rara buku temay buku tang si piaderan kilangan si pakata na torro endek si para dara daun nesong kipolangan si poranda na manda endek si potan nete kaboro si pobenteng tang tiemba kikuat tabe talangan mo si tirolindo taumbok mo si manta perupa anta si tadoan pangan diong taruna si sambung diong raka si tadoan atua induk si pabano ukarurungan ada anak kapuram pangan sangka na pelambarang bolu kumua din na siya upa atapo upa aparaya atapo paraya nasusiton na nini etakanan turan todolota manda dianlon ni mama binti di tulamben nitang malilutindo ada natangan talang lako batang di kaleta temai sangka narandu kampulo alak lako tondon to batanta tadi yang mau si para darak daun nisung diong tebalaran nampak ditituk pak diong terantian tuyu di darandang palelean painan kalua tapak palukulukunta langan mau ditimang mak bulololong reke mau dirande mak talang tang keleso
La sulena mangkalioto la tibalik nak makpong kaparompong lau silaban nang kadatang titi agaban nang lau bile pantasi bisa ratang titi pobeluak laku pasulewai angga katang palandiran yo itu mak raputan lang katang maupuran yo itu mak kaponan nao kikua bai mangka siap miki sitirolin to mak raputan lang pura miki simanta perupa to mak kaponan nao apa kikua terroma kamban ni mani katang palandiran mana marapuan ni mani katang maupuran dan ni mani soroman nasepuk tangon nisan tangan nampak temai tadoan sappa basse todolo tangon pemarangati pali sukaruan narantian tuyuk iarka sibulianan ni mani temai burana padang temai sakke di pamatana kelako batang di kaleta iarka tang nalan dikit mani petawa mammi tang nadete kit mani lak tekemawalele yo metoma raputan lang kiku amintu na to dak taban ni mak madiong ba ting dak takang kanan ni mak manloina kita bang mau lompasi patu tanek dia lu batang di kaleta lompasi dundo katonan ni dia lu tondon to batang tate mai katang palandiran dia meto mak raputan lang kemudian nasya upak tapa upak ni ate katong konan tate kamaran denan talante ma allo to temo tang lapen lakan tang lapesan isian nasa sundun lang allo kona na upuk reke pendaunan na kukuat tabe tapatanan rampak patalinga duanta tapalidan maya-maya papili siayo kata belan nalakukan biosantun pasangarara talaku kabi riti bulawam papa gantiananta si tetena temena latanem pataru katong konanta makalima na pempatuan talante salun na bating kalau lalan na Mario ya matu rombongan na siya mamak rara rombongan na mamak rara damai randam batu mempatu malik lako siya nenek karel latu utungki lalantang nomor 90 karua saya lako 22 rombongan na siya papa ice rombongan na siya papa ice maruang rampo mempatu lako siya nenek karel latu utungki lalantang nomor 90 karua saya lako 22 rombongan na bati pongelle rombongan na bati pongelle tagari tanete rampo metanda malik tu ton metoding kaboro umpama kasak ringnya nge nararama kamban temai bukutang si piaderan rampo matang kiasuru latu tongki lalantang nomor 20 nanan rombongan na batik nek damen rombongan na batik nek damen yang melamasi rampo matang kiasuru latu tongki lalantang nomor 20 nanan rombongan na keluarga nenek ladies rombongan na keluarga nenek ladies domai tinoring mengkendik rampo tutun mempatu lako se nenek karel la tutungki lalantang nomor 90 karua saya lako 22 rombongan na keluarga papa ice rombongan na keluarga papa ice domai tinoring mengkendik rampo tongkon mempatu lako papa anak karel la tutungki lalantang nomor 90 karua saya lako 22 rombongan na Bapak Rinto yang memang kutana rampo mempatu lako nek Geran batu Bapak Eka rombongan na Bapak Resti yang mai bone-bone rampo mempatu lako nek Geral batu Bapak Eka latu tungkila lantang norok pitu saya lako karua rombongan na nek sean rombongan na nek sean rampo mempatu lako sia nek karel rombongan na nek kirana rombongan na nek kirana rampo mempatu lako sia nek karel rombongan na nek gerson rombongan na nek gerson rampo mempatu lako sia nek karel rombongan na nek patir rombongan na nek pati rampo tongkon mempatu lako sia nek karel rombongan na nek jasen rombongan na nek jansen rampo mempatu lako senek karel rombongan na tanta rupe rombongan na tanta rupe rampo mempatu lako senek karel rombongan na mama Kris rombongan na mama Kris rampo mempatu lako senek karel rombongan na Rino rampo mempatu lako senek karel rombongan na nek putri rombongan na nek putri rampo mempatu lako senek karel rombongan na nek parel rombongan na senek parel rampo mempatu lako nenek karel rombongan nama mak rapel rombongan nama mak rapel rampo mempatu lako senenek karel rombongan nanek guis rampo mempatu lako senenek karel rombongan nanek mince rampo mempatu lako senenek karel rombongan nanek pinki rampo mempatu lako senenek karel
rombongan nanek tino rampo mempatu laku senenek karel. Rombongan nanek paniki rampo mempatu laku senenek karel. Rombongan na mama Elin rampo mempatu laku nenek karel. Mintuk na to latuk temen nasang kilan lantang nomor 90 karua saya laku 22. Bayi pada motor tu sangarara tapak gantian malak bitan alandik randan di purukku na detek buah kantong kak dililaku. Naku kuadempi manitang mataritan nontang masih sebalida pempatuan ta sangarara ata. Kikuata bekta sebang mong pasilolongan melong indete inan kalim buang kada namanda pun turengek na katongkonan na bintin tondon saririna kamarandenan laki ku ala batang di kaleta salama laku kita buang matua tontong pasakiki naya temai tangkes seruta baktu tanda malikta ia tu lalu atas sitiruan tu tangkes suruk la sitiroki siapong helen mandak na leo. Jadi atau tu lata sitiron tamanen polois. Si ulang-ulang te bating si kadende te Mario susi pangulang na pande pak kadende to manarang yo mai bak bana rembang yo mai pentu tuan limbu di lante maal lo to temo lante kulak to marasan kumoi nang senga temai ada na kalambunan kulla inang lain temai sangka na kabutuan nallo rampo temai ulang rara makamban yo mai bak bana lembang jaderan yo mai pentu tuan limbu umpo ulangi temai ada nama dadiam batik ter lembang makamban temai pempatuan diolu koli kodira dalamna allo sarrak torate kulla si pangapanga buda sarak makamban pempatuan apa inang tang lata bela lata tanan ni bokok temai kapemali ang kaletang lata kalule tamboy masuak sak de temai kamaranden nati bungka tebak ba kaluak na tegaruga ampunen bang disalisangka pikir lampen piruan na inde barung-barung datu di karandang palelean ia moinan mangka nape pale supungga tomak raputan lang nape sisi-sisikan naran tomak kaponan laut kadang ibenang kaborok bisara pisoyan memasela batang di kaleta lana potong tanda kaborok temai tomak raputan lang lana potong maya-maya temai tosang kaporan nao ta mesaile sulemo tamentiro tuarakmo lindo mo sandalindona tasigi baturupanna anggapo ma raputan lang te ombok dianginan lana sorong pindan rokok suleng kararakta lana bainan kandiang galang rokok timbang tingayo makaraita ia mau pebungkaran kalau si ponoisin na pelambak-lambaran bolu si tamura na solasang tatarimay diong taro no si sampang taro ko si pakatan na toro diong si para darak daun nesu setorolo si kalamak na temak lipu ditarik talangan mo si pirolindo tombok mo si mang susi ada na nenek tatento sangka torolo kumoke si tammoki susi tian lo totemoki si rompak ki tente kulak di pemarasan lanti ada nak katong konanta penamelo tapai nan kaluata
Ngano nati makan lo tang poka. Reke monar sarande maamburam tang tise. Na kita to mandak pana riatan mantikara puang yo na sampai kaliku sampai nampel tuanginan ikuambay mangkasya miki si pamatueng do si pabano o karurungan makam bantang dilandik na budatang di karatunan na din ni Saurman sepu utaro makairi temay taduan tolek tibenan makabeko diong taruno si sambung diong rakak si taduan diara katang pono irangki manitemay Aman. sakiri pamatana kelako watang di kaleta tang lempan di kaliling ni manitemay lumpa-lumpa napak panauman di komentu nato da kawan ni mak madiong bakting da takang kanan ni mak maloina den nasi upak tapo upak paraya tontong si poranda naman da si potane te kaborok si po benteng tang tien bak lantian lola di patulako lanti kulla ladi pemarasan nakikuata patanan rampak kali ngaduan ta tapalidan maya-maya pilih siayo kata ku kambio santum pisang ngararata ku kabi riti pulawam pipak gantiananta si tete nate mainan latanen pataruk katong konanta na sundul lolo kena bating upuk pendaunan na Mario ia motu rombongan na keluarga nenek Ledis domai tinori mengkendek kerampo mempatu lako nenek Karel latuk tuki lalatan nomor 90 karua saya lako 22 rombongan na keluarga Bapak Ice tinori mengkendek mempatu laku Bapak Nakarel latuk tuki lalantang nomor 90 karua saya laku 22 rombongan na nenek Epan si nenek Epan domai tinori mengkendek rampo tongkon mempatu laku Nola latuk tuki lalantang nomor 90 karua saya laku 22 rombongan na ambek lapi yang may mamasa sumarorong rampo mempatu laku Bapak Loi latuk tuki lalantang nomor 90 apa saya laku 97 katongkonan kamarintinan masih nenek Rizky mengkepe rampo mempatu laku nenek Karil latuk tuki lalantang nomor 90 karua saya laku 22 katongkonan kamarintinan nenek Rizky mengkepe rampo tongkon mempatu laku anak nek Magi latuk tuki lalantang nomor 2 katongkonan kamarintinanna nenek Epan Tinorik katongkonan kamarintinanna Pong Gabriel katongkonan kamarintinanna keluarga Pong Rines katongkonan kamarintinanna Mama Asdan katongkonan kamarintinanna Nek Datu katongkonan kamarintinanna Nek Riki katongkonan kamarintinanna Nek Caca katongkonan kamarintinanna Nenek Royce katongkonan kamarintinanna keluarga Nek Riel Tambunan katongkonan kamarintinanna Selvi katongkonan kamarintinanna Mama Yesi katongkonan kamarintinanna Nek Pitra katongkonan kamarintinanna Nek Aril katongkonan kamarintinanna Nek Winda katongkonan kamarintinanna Nenek Rian
mintuk na to rampotong kon mempatu lako sa nenek Karel. Seteruk na rombongan na nenek Teo, rombongan na nenek Teo yung may mangkutana, rombongan na Mama Lia yung may mangkutana, mintuk na to rampo mempatu lako sa nenek Giral, waktu papa na Eka. Lato tungki lalantang nomor 7 sa lako sang pulau misa. Kita lapaki ko katong konan tapi na melota pa inan kalua ata di timang matalok tang poka di saran de maamburang tang tiseno. Baik pada moto kiku asalamak marampak laku kita solanasang kuang na tua tontong pasakeki. Tapi pas beli belum hujan, habis beli hujan. Pegang dua kita dikasih ya. Iklan. Ice. Tahu kau masak tak salah kumanda. Nak pilih mereka pulang dah. Mama. Jatuh. Lihat sana itu. Dia itu tidak sebentar. Oh dari sana ini angin panjat di mana? Dari sini dia tidur. Hello. Oh mungkin kan? Halo. Satu apa? Magasa.
majelis gereja na lako di puindo na si di pembera na kita itu salah nasab ya te para kotero mo kandipan sa ubalik ya te sa sese maalalanada kasih kamasian jadi ya tu kamu tuan-tuan kilo me papisui mi alai ya te sa sese ani ulu bero ya te uluna dilepera sa lugar diri kirana batu atena luso balik boko ya te uluna misa dilepera sa lugar diri tamabau ya te atena lulang puto Tawinku pada lemban sinman kudan dan mak lako-lakoan lakon gena to rampotong konto main untuk tun mak pote di bolong si turu temak buah kalukun atau paunganan si tedau sulona padang untuk itu lambang kumudau te kulit na padang kalua undeken tun norong kumudau te gae tiga lepon alipusan dakasalle isang lindo susinna ketunan nang itende siliona susilante maal loto temo lante kulla di pemarasan nakikua rampolen bang miki tamate kamarintinan tun koli-koli miki lante kamarandenan nadibungka bak bamani kina karampuan tongkon dikilang ang pangalelean na kaisungan tomata ka di palendo ki rokote way ballaran nampak di salisangka di pali dengan miki diong terantian tuyu di darandang palelean antala ka okoran tay sungi katorroan lante pasalian di pamalotong tulatanai si tirolindo temai to ma raputan lang si manta perupa temai to ma kaponandao lompa mandak bunturenge na mali la batang di kaleta lompa bintin tondon saririn na kaboro lako tondon to batangta latanai urundu nambuloy te medak na kapurampangan launte te malangan ni te sangka na pelambaran bolu namanda ada na nenek tanah bintin sangka na todolota tontong tarundu nambulo lante barung datu lante lantang tau laki gatoma kapunandao umpo lingka ada na kapurampangan umpo benteng kasangka na pelambaran bolu lana sarong pindan roko suleng kararata lana bainang kandiang galang roko timbal tingayo makaraenta tete mani kina sigiran kapurampangan manetekan laurena loleran mambuat asaga yang mau pembongkaran kalau si konoi sinaan mau katongkoran pakapanasan bako dilole tonto si lole temai anan sanda makambang pakapana kapu pambura bumbungan tontong mandak bonturenge nate katongkonan allo temo bintin pa di tete malangan late kulla tomarasan kikuatalangan no si tirolindo tombok si manta berupa anta sita doang pangan diong taruno si sambung diong rakka sita doang Pak Direktur Bintang Muda 88 sekaligus Kepala Sekolah SMK Bintang Muda 88.
Cuma ini loh. Kira-kira sila ko po ang mula. Tapo pamuntu marendeng tapo pindantang larasak tapo waya katang tilasiki tatontong matu induk kuntor roy te kulik na padang kalua tanenek wano karurungan unesung ni tega tiga lepona lipusanda kalua lantiar lola di patulako lante kulak la di pemarasan apa kosusi mate mai salun na bating te mote mai kalau lalan na Mario kumoy nang makamban te mai tang dilandi na buda te mai tang di karatuin na lako batang di kaleta di komentu na to kita bang molong pasi patu tanak di lu batang di kaleta lapasi dunduk katonan ni dulu tondon to batang ta na torro paria morate katongkonan ta non nesung pantarana ko morate kamadan denanta na sundun lolo na bating mupu pendaunan na Mario an natang penelakan an natang pesanisian tabe tapatanan rampak tadi ngaduan ta tapadi dan maya-maya pilih siayo kata ku kambio santum pisang arara ta ku kaabi riti bulawam pipa gantiananta si tetena te mainan latan yang pataruk katongkonanta maka lima na pempatuan tah la komintu tomak rapu ya motu rombongan na sia nenek palen rombongan na nenek palen lo mai karuaya rampo mempatu la ko papa na eka latu tungki lalantang nomor pitu si taruk sang pulau misa rombongan na koperasi bintang muda 88 rombongan na koperasi bintang muda 88 yang mai pon makale rampo mempatu laku papa anak eka latu tungki lalantang nomor pitu saya laku sang pulau misa rombongan na papa Esria rombongan na papa Esria yomai timika rampo mempatu laku papa anak eka waktu si nenek kiral latu tungki lalantang nomor pitu saya laku sang pulau misa Bai susimoto tu diona sang arara tapak gantianan malak bita nalandi randan di puduku nadetek buah kantong kak dililaku nakikua kemang kasyamiki i untari may temay sorongan sakit di pamatanak ta sitirobang matemito rapu to tapatu tama doko sola lante katongkonan umpataru bating umpaupo pendaunan na Maria salamat laku kamu solanasa